Селям алейкум, урметті телесерчілер. Бүгін мели хазине рубрикасы «Қадими кезлевде болынмақта». Оның сырлы соқақлары да чоқ тарихи абиделеріні сақлай. Келіні соларіле таныш олайық. Sıcak çöller ve tuzlu dalgalar üzerinde yerleşken кезлев su meselesine uğragan. Ama yerli sakinler hep bir yer astından suvunu tapıp, ona çok şehir çeşme ve cemaat hamamlarını doldurgan. O vakitları Hancamin'in kapısı o günde şehrin baş meydanı olgan. Onun karşısında Sahib 1. Geray'nın hamamı yerleşken. 5 cemaat hamamı arasında bu en kadimi ve yaxşı şehir hamamı dep sayılgan. Ama 19. asırda inşaat viran etildi ve şimdiki vakit mimarlık abidesi gibi belgilene. 1. Sahib Geray hamamları yıktırılgan son Türk hamamları çalışıp başladı. Onlar 16. asırda belli mimar Hoca Sinan tarafından tiklenildi. Bu hamam iki erkek ve kadın kızlar kısımlarından ibarettir. Her birisinin öz kiriş yeri ve urba deniştiriv odası olgan. Oda yarığının sisteması da pek özgün kurulgan. Здесь очень уникальное освещение в турецких банях. Сюда люди ходили не по времени, а по цвету. То есть сверху вставляли специальные колпачки. На эти колпачки специальной замазкой, которая называлась лек, приклеивали цветные стеклышки – красные, желтые и зеленые. И эти колпачки сверху вставлялись вот в эти отверстия. И люди сюда ходят не по времени, а по цвету. То есть солнышко поднялось, идет по небу, сверху вставлены сначала колпачки голубого цвета, и сюда льется голубое время. Солнышко поднимается выше, светит желтые стеклышки, и здесь желтое время. Дальше уже на закате, вечером светит в зеленые стеклышки, и здесь было зеленое время. То есть люди ходили сюда не по времени, а по цвету. Umumen, inşaatının içki planировкасы bütün annevi Türk hamamları gibi yapılgan. Yani onların içinde urba taşılan yer, rahatlık, yuvinuf, masaj, bulvanuf odaları ve mutlaka salkın su ile havuzlar olgan. Erkekler tarafında geybektaş adlandırılgan 4 köşeli masa turgan. Anda masaj yapılması için mahsus adam olgan. Geybektaş mermer taştan yapılıp içinden kızdırılaydı. Hamamның divarları da mermer taştan yasalgan, tabanı ise mozaika ile töşelgen. Onların bazı parçaları bugüne kadar saklandı. Bu hamamlarda adamlar tek yuvinmağa değil de konuşmak için kelgenler. Bundan gayrı çeşit türlü mevzularını müzakere etkenler, kelişme tüzgenler. Kadın kızlar tarafında ise gelinler için mahsus oda da var idi. Мамы сюда специально ходили, мамы, у которых сыновья были взрослыми, они ходили сюда в эти бани, подглядывали здесь за молодыми девочками, подбирали невесту для своих мальчиков, для женихов. Вот. Все закрыто, девочка вся закрыта, непонятно, кто там. Где-то смотрели по косточке, как себя ведет, о чем разговаривает. Были здесь женщины-свахи, которые тоже подглядывали за этими молодыми девочками и потом передавали в нужные семьи информацию о том, где, в какой семье какая невеста выросла. Eski vakitları kırış kapısında erkek ve kadın kızlarını ayırgan ağaç heykelçikleri diklenilgen edi. Bundan gayrı hamamның teritoriyasında su kızdırу, берілу sisteması ve emaneti için rezervuarlar saklanıp kaldı. Meraklı ki ta orta asırda Türk hamamlarında kerizler yani yer astı yollarından mahsus su ağı kurulgan. 4 asır devamında turgan hamamlar birkaç sefer tamir etilgen. Onlar 1987 senesine kadar işletildi. Tek 21. asırda muzey olarak çalışıp başladılar.